uphila kulomhlaba ungaqala unikezele ezintweni zakho until zize zenzeke. Nikhona bazalwane? Noma ngabe kubukhuni kangakanani ungaqala uphosa ithawula uthi sengiyayekela. La uyoyekela khona kufanele uyekele ngoba wena sewuphansi emathuneni, mara na usaphila ungaqala uyekele. Phusha ukuthi izinto zakho zenzele. Uyabona njengoba ula namhlanje mina kungitshela lokho ukuthi ufuna uzele khona ukuthi izinto zakho azenze njani, azenzeke. Nikhona bazalwane? So njengoba ukhona ukuthi izinto zakho zenzeke zizokwenzeka, but kufuna wena one ukholelwe kulento ofuna ukuthi yenze njani, yenze. Ngoba kunezinto ezizamile empilweni zangenzeka waze wanikezela kuzona. Awusenendaba usuzuthi ay noma ngasenzekanga ke lokhu akwenzeke lokhu. Nekhona bazalwane? Bengihlele nalomunye usisi nje ku1-on-1 uyeza kimi uthi hey mampostoli yazi mina ngizamile lezi zothando mina ngathi vele uNkulunkulu akangiphanga kuzona. Kodwa ke ngoba ngiyakufisa mama sengiyakhala nje sengithi angimane ngize namhlanje umane ungithandazele noma uNkulunkulu angangipho kwekhehlanyana njena nithi manje leli khehla lingafika ulithole bese liyafa futhi uzakwenze njani. Nikhona bazalwane? Uyezwa ukuthi lo muntu usewushikakekile akasenendaba ukuthi usathola ngokwakhe noma uthola kuyikho noma makuyela ngakhona. Ngifuna uphume kule ngqondo ethi noma ngathola imuphi umsebenzi ngicela uthole lo msebenzi ofunayo, ngicela uthole leli business olifunayo, ngicela labantwana bakho noma bengasiyo lento oyifunayo njengamanje uqhubeke ubakhulumela until baze babe yilento onjani oyifunayo. Nikhona bazalwane? Mama mina ngikhuluma ngabantu umbona kuqala kujikele. Ujikela umntwana wakho ozelwe nguwe. Uthi uyakhuluma kubhekisele. Uthi uyalibeka naye alibeke. Uthi na uthi akutshela ukuthi bobani bangcono mama babo banje. Nikhona bazalwane? Ungabe sewuyamthuka uthi ya wena uzofa wena. Umntwana wakho ngoba nayefu ubangela bani umsebenzi ubangele wena. Nayefu ubangela bani inhlupheko ubangele wena. So ungaqala unikezele intweni zakho ngoba nakho kunjani kuyashisa. Nikhona bazalwane? Alivuke ini ithemba. Now nansi into engifuna ukukufundisa yona ke. Wena ungaphezulu kwegama obizwa ngalo, ungaphezulu kwesibongo obizwa ngaso. Amen. Ungaphezulu kwegama lakho, ungaphezulu kwesibongo sakho. Kunesinye isiqu sakho abantu abangasiboni nabangasazi. Ile siqu sakamoya. Siqu sakamoya abantu bangakuhleka, abantu bangakurighta off ngoba bona bazi isiqu senyama. Esiqwini senyama yini abayaziyo? Esiqwini senyama bazi inhlupheko yakho. Esiqwini senyama bazi ukugula kwakho. Esiqwini senyama bazi ukuhluleka kwakho. Esiqwini senyama bazi izinto oyizamile zangabulunga. Esiqwini senyama bayakwazi ukuthi uhambile washayisa lapha mara bazi ukuthi ezweni likamoya ubekelwe ini. Nikhona bazalwane? So njengoba bengazi ukuthi ubekelwe ini, ngifuna ke namhlanje wena ulazi izwe lakamoya ukuthi wena uyaphila ezweni lakamoya. So izwe lakamoya lihlukene kabili. Kunezwe lobumnyama, kunezwe lokukhanya. Nikhona bazalwane? Kulezwe lobumnyama yila sithakathwa khona. Kulelizwe lobumnyama yila kuvalwa khona izinto zethu khona. Kulelizwe lobumnyama yila ungafiselwa khona ukuthi ube nempumelelo. Nikhona bazalwane? Manje lihambi lodwa lelizwe lakamoya leli lobumnyama. Likhona izwe lokukhanya. But lidinga mina nawe ukuthi sibe present, singabi phakathi nendawo. Ngoba nasiba phakathi nendawo uyoze uthi ngifanele ukufa
kanti awufanelanga ukufa, izinto zakho sikhona. Inkinga u-activateanga wena, bayakusebenza ngaphezweni lobumnyama, wena wenzi lutho ngaphezweni lakho la uphila khona. Nikhona bazalwane? Futhi uzongizwa nje khona manje. Yabona nje baba, nangabe bayakufuna abadingi ukuthi beze bazokubuka emehlweni, bavele bame lapha egedeni lakho bathi asinankinga. Ubani isibongo baba? Sokhele. Bathi asinankinga, Sokhele sizomthola. Badlule lapha egedeni, nabadlule egedeni bafike bathatha umhlabathi, bathi siyamazi uSokhele unyathelile la. Ebe uSokhele esendlini ekamereni, bathi nasithatha lo mhlabathi, asisathatha ngomhlabathi, sesithathe yena uqobo lwakhe. Sewuyalizwa izwe lakamoya ukuthi likhona liyaphila. And naba uthatha umhlabathi kaSokhele bevala, kuvaleke ngempela, ngoba Sokhele wenzeni? Unyathelile kuphi? Kulo mhlabathi. Nikhona bazalwane? Bathatha nje lo mhlabathi bathi hayi siyoqeda ngaye. Nikhona bazalwane? So ngifuna ukukufundisa namhlanje ukuthi phila ezweni lakamoya, ungaphila ezweni lenyama, ngoba ezweni lenyama yilezi zinto oyibonayo, ezweni likamoya yilezi zinto oyifunayo ongakafiki kuzona, oyilangazelelayo ukuthi zenzeke zingafuni ukwenzeka. Nikhona bazalwane?